мы именно входим в эту тему искупления земли мира. הקטע הבא הוא מספר בראשית. И вы можете у себя найти следующую страничку, и это в книге Бытия. אחד המרכיבים של הגאולה זה להחזיר את האדם או את האדמה לייעוד המקורי שלו. Итак, одним из столпов смысла слова искупление является возврат чего-то к первоначальному владельцу. מה הייעוד הראשוני של העולם? К кому принадлежал мир первоначально? לבן אדם. אוקיי, בואו נבדוק. Давайте мы проверим, кому. טניה קוראת ברוסית. Я читаю на иврите, на русском. טניה קוראת ברוסית, אחר כך אני בעברית, Михаил на בבקשה. иврите. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. Стало так, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». אמן. על איזה יום מדובר? О каком дне тут говорится? מה היה עד עכשיו? Что было до этого дня шестого? אלוהים ברא את כל העולם. Бог творил весь мир. לקח לו 5 ימים, 5 дней у него заняло сотворение мира. והנה הוא בורא עוד משהו. И вот Он творит еще что-то. מה הוא אומר למשהו הזה? И что Он говорит этому, что Он сотворил? זה ממש טוב, אוקיי. אני קוראת בעברית, ואתם מסמנים עכשיו, תקחו לכם 2 צבעים. Я читаю на иврите, а вы сейчас, пожалуйста, возьмите 2 цвета и отметьте. אנחנו מסמנים את האדם, ואנחנו מסמנים את הארץ. Мы будем отмечать слово «человек» и будем отмечать слово «земля». הארץ. הארץ פה זה לא ארץ ישראל ולא ארץ כנען, אלא זה העולם. Итак, здесь земля не подразумевается Израиль или земля ханаанская, а это весь мир. 2 צבעים ואני מתחילה. 2 цвета, и я начинаю. ויאמר אלוהים נעשה אדם, בצלמנו כדמותנו, וירדו בקרת הים בעוף השמיים ובהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. זה מהר מדי? בסדר? ויברא אלוהים את האדם, בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, את האדם. זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם האדם, אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ובואו ומילאו את הארץ, וכבשו, המורדו בתלת הים ובעוף השמיים ובכל החיה רומסת על הארץ. ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם, לאדם, כל עשב זורע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכן לאדם יהיה לאוכלה. ולכל חיה כארץ, ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ, אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה ויהי כן. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויערב ויהי בוקר טוב. קטע בסיס של הבסיס של הבסיס. Это как бы база основная, самая основная. אדם ארץ, אדם ארץ. Все время идет разговор о человеке, о земле, о человеке, о земле, о человеке, о земле. אוקיי. למה? לא רוצה למה. איך הוא ברא את האדם? Как Бог сотворил בואו человека? תגידו לי, מה ראיתם על הבריאה של האדם? Вы помните как? פה כתוב מהאדמה? Тут написано, что сотворил его из земли. תשובות רק מהטקסט Мы הזה, לא сейчас מדברים אחרים. хотим ответы только из этого конкретного контекста.
בצלמו של אלוהים. Итак, он сотворил человека по образу своему, אוקיי, כדמותו של אלוהים. по его образу. לא ניכנס לכל הדיון, שזה רבים, Не כן? будем сейчас заходить в то, что שלושה שם אחד. не будем говорить в то, что по образу нашему здесь говорится во множественном числе, да? מה הוא אומר לו? Что он говорит человеку Бог после того, как он его сотворил? לשלוט. Он ему говорит, על מה? владычествуй, над чем? היצורים שבארץ. כן, מה כתוב? Что там написано? עוף השמיים. נתתי לכם את כל עשב זרע. לא, אני לא שם, אני בפסוק הראשון. עוף השמיים, דגים בים, בהמות, רמסים. בקיצור, קוראים לזה הבריאה. То есть Бог ему говорит, владычествуй над всем творением. תראו כמה מילים יש לזה. הבריאה. Сколько есть слов для этого значения? Творение. המילה בריאה לא מופיעה פה, אבל כשמדברים על כל החיות וכל הצמחים שיש בכלל שהוא ברא, זה הבריאה. Тут не упоминается слово творение, но когда мы говорим о всех перечислениях, которые здесь, то подразумевается, естественно, Божье творение. האם כתוב ויקרא את האדם לצלמו ואמר לו פרה ורבה ומלא את הארץ? Написано, что он сотворил человека и сказал ему, размножайся и наполняй землю. מה ההבדל בין פרה ורבה לבין פרו ורבו? רבים. רבים. То есть он не сказал человеку в единичном, то есть אז מה צריך размножайся. כדי שהארץ הזאת תתמלא? И он сказал, обратился к нему как во множественном числе, то есть размножайтесь. Все как бы, да. מה צריך כדי שהארץ תתמלא? Для того, чтобы размножаться, что нужно было? זכר ונקבה. מה? צריך זכר ונקבה, זה צריך לא יחיד, אלא רבים. מי אמר? Кто сказал, что нужно мужчина и женщина? Давидова. אלוהים אמר. Бог сказал. אלוהים אמר, אוקיי. הוא אומר להם פרו ורבו מילאו את הארץ. Он сказал, плодитесь и размножайтесь во множественном числе и наполняйте землю. הוא לא בורא אותם זכר וזכר, או נקבה ונקבה. И он не творит им мужчину или женщину. כי צריך למלא את הארץ. Потому что надо наполнить землю. מי אמר את זה? И кто это сказал? דוד. מהיום אנחנו כולם נדע מי אמר. פסוק 28. חוזר על В הכל. 28 стихе Бог возвращается. Есть возврат об этом. בוא, זה הכל הוראות של אלוהים. Это הוראות. все указания, да, приказы как бы Бога. פסוק 28 מתחיל עם המילה ויברך. И 28 стих начинается со слова «Ваеварех», это «и благословил», «благослови». זוכרים את המילה שהייתה פה למטה קודם? Вы помните слово, которое мы учили предыдущее? ויברך. Это браха? ברכה. Барна. אוי, זה אני היפה זה. Это браха. Слово браха. На иврите это слово אני היפה. Окей. Окей. Это слово так пишется на иврите слово благословение. הוא מתחיל עם ברכה, ויברך אותם אלוהים ביום. И благословил их Бог и сказал им. 28. 28 стих. מצווה ראשונה, פרו ורבו. Первая заповедь. Плодитесь и размножайтесь. מצווה שנייה, מילאו את הארץ. Вторая заповедь. Наполняйте землю. מצווה שלישית, Третья заповедь. כבשוה, לכבוש. То есть Захватить. захватите землю. Тут наполните, а там обладайте ей, там захватите землю. מצווה רביעית, Четвертое. הורדו לפגת הים. Владычествуйте. פשוט, למי שיודע פה עברית, רדו, לרדות זה לשלוט. Тот, кто знает здесь иврит, то слово «риду» или «рдот» это властвует. המילה רודן Родан זה это מלרדות. от слова «лердот». אז אני שואלת שאלה, מה ההבדל בין לכבוש לבין לשלוט? Поэтому я задаю вопрос, какая разница между захватить и между властвовать, да. Вначале захватить, что
נו, לכבוש זה מה שלא היה שייך אליך, ואתה לאט לאט כאילו כובש. ולשלוט זה מה שכבר כן שייך אליך. Можно властвовать, не захватывать. Власть может по наследству передаваться. אפשר כאילו לקבל את השליטה כירושה. כאילו אפשר אין לשלוט. פה ירושה, יש פה כבשו ורדו. Нет никакого אנחנו наследства. צמודים לטקסט. Мы пока смотрим все по тексту. Строго по тексту Бог говорит: и плодите, собирайте, наполняйте, обладайте, то есть захватите, а потом владычествуйте. לכבוש זה בעצם לנצח את האויב אוקיי. ולשלוט זה לא לתת את זה, להחזיק את זה באמת. Итак, то есть обладать, то есть захватить землю, это ее захватить у кого-то, а владеть ею, то есть владычествовать над ней, это не отдать ему ее кому-то. אפשר לשאול משהו ולהגיד כאילו, תחושה שלי, שיכול להיות שברקע אחורי המסתתר האויב, ולפני שהוא לא ישלוט על כל העולם, יכבשו אותו לפני שהוא לא ישים את חותם רגל שלו. אוקיי, אבל בינתיים פה עוד לא הגענו לבראשית פרק ג'. Итак, мы еще не дошли, именно в данном контексте, мы еще не дошли к 3 главе. אני אתן לכם דוגמה מהיום, מה ההבדל בין כיבוש ושלטון. Я дам вам сегодня пример из сегодняшней жизни, разницу между захватить и между владычествовать, управлять. אנחנו פשוט נסתכל על השטחים הכבושים. Давайте мы посмотрим на территории. האם ישראל יכולה לשלוט בשטחים האלה אם הם לא כבושים? Может ли Израиль как бы управлять территориями, если они не захвачены? עכשיו, הדוגמה הזאת היא דוגמה שלילית אולי, שהיום מדברים עליה בשלילה. Этот пример может быть отрицательный пример, который в сегодняшнем контексте политическом рассматривается как нечто неположительное. אנחנו צריכים לזכור שאלוהים הוא טוב, וכל מה שהוא עושה זה טוב מאוד. Но мы должны помнить, что Бог Он благ, и что бы Он ни делал, это весьма хорошо. אז לכבוש זה לשים משהו מתחת לרגליים. Поэтому захватить это ולהגיד זה שלי. это что-то как бы разместить под мои ноги и сказать: это мое. לכבוש זה עניין של מי פה בעל הבית. Как бы захватить это смысл, кто здесь хозяин. אחרי שאתה כובש ואחרי שאתה בעל הבית, После того, как ты захватил, и после того, как ты אתה מתחיל להגיד לי מה хозяином, לעשות. מקס תעשה ככה, то ты ולגין начинаешь תעשה говорить: ככה. Макс, вот ты делай это, Валик, ты делаешь это, то Вот ты там вот начинаешь все управлять. אוקיי? אז לכבוש זה עניין של בעלות, Поэтому захватить это вопрос владения. שלטון זה עניין של סמכות. А именно управлять это вопрос Власти. власти. אוקיי? אז אני רוצה פה להכניס עוד שתי מילים. Поэтому я хочу здесь как бы сейчас Баалут. написать еще 2 слова. וסמכות. Баалут это владение, а самхут это власть. אותה נתקיטה. Радан это диктатор, окей. Да. כן. אבל פה זה לא דיקטטור כי זה חיובי. Окей, но в данном случае мы говорим о положительных вещах из контекста. אז אם עכשיו אתם צריכים להסביר לילד בכיתה ב', Поэтому если сейчас вы должны объяснить второкласснику, מה אלוהים אמר לאדם בקשר לאדמה? что Бог сказал человеку о земле, במילים פשוטות. самыми простыми словами, איך מסבירים את זה? как вы ему это объясните? רגע, בואי נשמע. כן? אוקיי? Окей. То есть возьми это и начинайте управлять. ככה אחריות על האדמה. קח אחריות, Возьми יפה. ответственность за землю. אחלה. אחריות. Ответственность. רואים את כל המילים האלה? Вы видите все эти слова: Баалут, Самхут, Ахрают? זה מה שאלוהים אומר לאדם לגבי הארץ. Это то, что Бог говорит человеку в отношении земли. То есть ты должен владеть. אתה רואה את כל הבריאה הזאת? Ты видишь все это творение? תמלא אותה, פרו ורבו מילאו, Наполни землю, קח עליה בעלות, чтобы она стала твоя. קח עליה סמכות, Возьми над ней власть קח עליה אחריות, и ответственность за нее. וקדימה. И вперед.
וואלה. אז הבריאה הזאת ניתנת לאדם, Поэтому все творение Божье было вручено человеку, ולאדם יש אחריות עליה. זאת אומרת שאנחנו מתחילים לראות פה קשר и у человека появляется ответственность за все творение, и мы видим теперь связь между человеком и землей. האדם לא עצמאי או נפרד מהאדמה, והאדמה לא נפרדת או עצמאית מהאדם. То есть человек не является независимым и свободным от земли, а земля не является независимой и свободной от человека. מאז ימי בראשית הם ביחד. С момента книги Бытия, с момента сотворения, человек и земля, они идут в связке. ואלוהים אומר, זה טוב מאוד. Бог говорит, это весьма хорошо. ואז מה קורה בפרק ג'? И что происходит в 3 главе книги Бытия? פרק ג', בראשית פרק ג', Кто помнит, что было в 3 главе? הנחש הוא אחר, כן, הנחש передача власти. היה העברת הבעלות וגם העברת הסמכות. למה? Почему? יפה. Из-за греха. העברת הסמכות קורית בגלל דבר שנקרא חטא. То есть передача власти и произошла из-за греха. החטא נכנס בגלל משהו שנקרא נחש. А в грех вошел через того, кого называют в 3 главе книги Бытия змеем. ומה בא בעקבות החטא? А что вследствие греха получилось? Смерть, да? אוקיי? כולם מסכימים עד עכשיו? Все согласны до этого момента с этой цепочкой? פולוס באיגרת אל הרומים אומר, כשם שעל ידי אחד בא החטא לעולם, ועקב החטא בא המוות, כך עבר המוות לכל בני האדם, משום שכולם חטאו. Так Павел говорит в Римлянам, что из-за греха одного грех вошел в мир и принес с собой смерть, и как следствие все согрешили. אז אני לא יודעת איך קוראים לך שאמרת שהייתה העברת בעלות? Миша. מישה. מיכאל, עוד יותר טוב. הכי טוב. בא הנחש ואומר, זה שלי! Приходит змей и говорит, это мое, זה שלי! и это мое, הבעלות שלי, הסמכות שלי, האחריות שלי. и это мое. То есть אני בעל הבית. я теперь хозяин всего этого. עכשיו אתם רואים למה ישוע היה צריך לבוא? Теперь вы понимаете, почему Иисус должен был прийти? הוא בא כדי להושיע אותנו מהחטא ומהמוות. Он пришел для того, чтобы освободить нас от греха и от смерти. אבל הוא עדיין צריך להביס, לנצח את השטן ולשחרר את האדמה מהבעלות ולסמכות ולאחריות הראשונה. Но он до сих пор еще нуждается в том, чтобы как бы отбить у дьявола эту власть и это владение, то есть это владение, власть и ответственность за землю. שאלות? Совершенно. כן. מאיפה אנחנו רואים שהשטן לקח בעלות על העולם? Бытие 3 глава. בקטע הבא שאנחנו עכשיו נכנסים אליו. Сейчас мы прочтем. אבל בעוד קטע שלא הבאתי לפה, זוכרים מה השטן, איך הוא מפתה את ישוע כשישוע צם 40 יום והשטן בא לפתות אותו? Все помнят, как Иисус, он находился в посте 40 дней, и дьявол пришел его искушать. הוא אומר לו, במקרה השלישי, אני לא הכנתי את זה, לא נכנסתי לזה, אבל תשתחווה אליי, ואני אתן לך את כל מלכות הארץ. Он говорит ему, поклонись мне, и я тебе дам все царства земли. וישוע לא מתווכח איתו. И Иисус не спорит с ним. הוא לא אומר לו לא נכון.
Он не говорит ему, הוא יודע неправда, שזה נכון. потому что он знает, что это так. אבל הוא אומר לו, כתוב רק לאלוהים תשתחוו. Но он говорит ему, что הוא написано עונה לו בדבר אדוני. только Богу твоему поклоняйся. То есть он ему отвечает словом. אבל הקטע שאנחנו ניכנס אליו עכשיו, Но то, что мы הוא будем, עונה על השאלה שלך. но то, что мы будем читать сейчас, ответит на твой вопрос, Леша. בואו נעבור לעברים, פרק Давайте ב', перейдем к посланию к евреям, 2 глава. 11. У вас есть это все на листочках, да, это следующий листик. Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его, когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, проводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви, воспою Тебе. И еще, я буду уповать на Него. И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству.